شهید 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 جوابکم دروژه که وکه ایروده جوانکی دنج روژاوای کردستانی پیشمرگه کی دنج پیشمرگه لشکری روژ بخوی نخوا خاکا کردستان پیروز آفدا لباشوری کردستان شهید کت. روژا 5 سال 2016 پیشمرگه لشکری روژ صلاح الدین محمد سعید حسو دماکود ارکی خود بو راستی بویره که هاتونو چونه لسریان نافبرا دهوکو زاخویده لحریما کردستانی هات ده انجام ده جانا خوش دزداو شهید بو لگورستانا کس نزان یا هولیرا پایتخت هریما کردستانی بخاکات سپارتن. پیشمرگه لشکری روژ صلاح الدین محمد سعید سال 1996 لگوند حسن دیرا ی نافچه شره یا عفرینا روژاوای کردستانیش دای بویه جمال باتکا نشتمانی نتو پرور لسر ریور بازا کردایتیه ری بازا بارزانی نمره جبرویه که صلاح الدین تولی پیشمرگه روژ بو و جه خواه دناوی واید دوان ددگرد ارمان جاوی او بو پروانیت بر خاکا کردستانی ده لبرانبر دجمنی کردستانی و رخصنا داعشا تروریست ده بکه. دەستپێکا دامەزراندنا خۆڤە ساڵە 2012 لەسەر دەستێ سەرۆک و پێشمەرگە و ڕێبەرێگەلێ کورد مەسعود بارزانی پێشمەرگەیە لەشکری ڕۆژ بدەهان شەهید و بریندار مل بملێ پێشمەرگەیەن کوردستانی دشەرێ ڕوبڕووبوونا هۆڤێن سەردەمێ ڕێخستنا داعشا تەرۆریست و حەشدا شعبی و دژمنên کوردستانê bi merdî dane dastanên dîrokî jî tomarkirine û navên xwe wekû sembûleka pîroz di dil û hişê gelê Kurd de kolan e û tucarî qehremanî qurbaniyên wan nayên ji bîr kirin.